Kahinda-ini ka mieri itandatu riu na munini wa President William Ruto atuikanitie kaunti-ini ya Muranga maita matanyihiire mugwanja. Ino ya gukoro ari kaunti iria acerete maita maingi makiria kahinda-ini ka mieri itandatu. Even before the dust settles on the 18th, we will be back in Kiharo, and he is traversing Muranga seriously. Vile tunaona yeye anaegemea Muranga sana, najua amevuta erio na anaona hapa kuna kitu. Kaunti ino hari mwetu hari kaunti cia gicigo gia gatagati wa bururi kuria akoretwo ari mugeni mahinda kwa mahinda. Ni ikinya riria kurigana na ataramu amwe ake Uteti rirongoririe kuha gicigo giki riri aretha gukanyitwo mbaru gicigo-ini giki mwaka-ini wa 2022. Kaunti-ini ici kaingi ni kuria akoretwo akiheana mbeca cia guteithia harambee-ini hundu mwe na tabarira-ini cia muingi. Muhiano kaunti-ini ya Muranga akirikana kweheana makiria ma ciringi milioni 30 kahinda-ini kau ka mieri itandatu. Kaunti ingi igunikite hanene na macera ma Ruto hari kaunti ya Kirinyaga kuria onakuo akoretwo agicera maita kahiri. Kumwe gwa kuria aheanite mbeca ici ari macukuru-ini ma Muranga High, Nyaga School, Gaicajiro undu mwe na cukuru ya airĩtu ya Karoti kaunti-ini ya Kirinyaga na Thara Secondary kaunti-ini ya Muranga. Angi magunikite hanene na thabari ici ari makanitha kuria akoretwo agithii mahinda kwa mahinda. Mbeca ici cigithanganirio na gutuika we ni akoretwo muhari-ini wa mbere gwitetera. If you check historically, Muranga people are known to be very loyal. Tukishikilia mtu huwa hatubabayuki. Na ndio maana unaonanga pia watu wengi wa Kenya, wa Kiambu, wa Nyeri, wao hata mabibi huwa wao iko wao wanakuja Muranga, because they know Muranga we have sanctity and you are faithful when it comes to following a course, and I am sure Deputy President knows that way too well. Mubuge wa Nyeri Town Gojiro wa Bogo mwe wari makoretwo makirikana kuregana na itanya ria Ruto akiuga Ruto arageria tu kuiga handu-ini hari agionekana ta agihota kwimathira kura gicigo-ini kia Mt.kenya ate kunyitwo guoko ni President Uhuru Kenyatta. Wabugo akiuga mwihoko wa Ruto ni gwetha kura cia gicigo giki gukamotithia kwaga orito hari gwetha kura cia gicigo kia Rift Valley. Riboti ra Inooro TV ritoroko na Macharia wa Gashuru.